nyina boso said baby asem no kwakosi bia no ye ni na ba bedam nyina nti ye to aso no mesi eye eye mesi eye na le mami wie eye me mapon why apon ko bye bye mani chiminua menu aduane wo fie ane de nti se ne amepe no minnim kwan ya mefa so amefiefu ani beji meduane no menua penyi nyina nim se de na papa pewaduane no asene ma me de mpo na afia ba ne se na enso mi amani esese me ye hu bibi ansa na me ho atwam fa weye waduane free na eko na pharmacy da bremi echiri kwai ne desi from suku hello I didn't know drew her. Sabobane duane na asa ma obiara mbo me subu Ofie natural spices are done. We here be sia adibia no ameduane wo me fie hada. Na me de bi nso akogu me supo mu ato. Ofie natural spices powder. Edelnu bededi. Atufo amfre 0552 617 139 0546 761 939 0242 299 0691. Hello, Mama. Bibi e kama de. Debio, me hon shadam for me. We e procode e tupe points pa ko jak for ne ye. Wo benye bi o drugstore bi em. Me patrol procode. Oh, ebini. Debio, when ye procode. We see e kama pa so hwe e kama. Debi me pe procode PROCOLD I free kojak KOJACH. Kojak for de ebini. Enu nie, me das. So wo ko drugstore bia, so wo ko pe procode ato a. She ana wanye brand fufuro biantum. Sankra tui FD fuaji atum say kama pa. Say ye kase Dominion herbal powder ema immune system and na nkwabo wo nipadua mu ne yeden na ne senti wo tadi yare sunkunimu a ehu adanse bi ni o adron dey fine pa manum bi tina me di ho adanse no enya ye se me se Dominion herbal powder de minia enya amanfo adanse enti na me kanfo ne aye wo me nipadua mu no eburo madwen ene mente ase so emma Dominion herbal powder empa wo hu da biara da asem no anada ho no Dominion herbal powder enwanso anya wo nsuo hie wo tea cup mu na de atreketo ase biagumu wo twa nseti yanum wawie Angels Dominion Herbal Center won kokko ene de aba apemfo aba atom mo manufo ene nkwada woni fie dum yenu de won ka ho dodo afre 054 315 8195 FDA agi edwadie nkratoɔ yi atum 97.1 FM is rocking. We are blazing. Party station for 2023 and beyond. Okoman Radio, 97.1. Thank you for making us number one. Thank you for making us special. We are together forever. FM is rocking. We are blazing. And I'm saying, and I'm saying,
Akropong-Akuapem. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. I wanna be now say get here in Suro. Any agua you are, and then I'm little you. And yes, same way you be all the agua you are. And I get to see me say, and yeah, and I want to tell you, that they be say, and yeah, they told me, pa, and the agua you are. And the only agua you are, original agua you are. Don't pay your daddy, don't pay your daddy, don't pay your daddy. I don't mind, don't pay your daddy, don't pay your daddy, don't pay your daddy, don't pay your daddy, don't pay your daddy. I don't mind, Akropong-Akuapem. Okoman Radio 97.1. The next 7.1 FM is rocking. We are blazing. We are blazing. Okoman Radio 97.1. Akropong-Akuapem. Okoman Radio 97.1. The next 7.1 FM is rocking. We are blazing. The next 7.1 FM is rocking. We are blazing. Okoman Radio. Okoman Radio 97.1.
Your official party station for 2023 and beyond. Okoman Radio 97.1. Thank you for making us number one. Thank you for making us special. We are together forever. Don't worry, Okoman Radio 97.1. Your official party station for 2023 and beyond. Okoman Radio 97.1. Thank you for making us number one. Thank you for making us special. We are together forever. Akropong-Akuapem, Radio 97.1. We are blazing. Ena ni braba fia debate na guso trabo sum di asemamba na yare hwa asem yi so eye se asore panyi osofo
obejina begwa me se meja me yire makwo wo baabi nti yo answer no yes or no ubape wuso osofo wayade osofo wanyade nchemu pi nonumbo pounds mama akumakwa anumu a nonumbo pounds mama akumakwa anumu a woti tape no woti asemu ekoso osofo se akwaja na yire esanse wakofa na yiri achi ni obi akwa wonti antina yadi asem ya ba court bella de buy ya jatum yadi aba court na yere tenasem no so se usofo mbi sofo ye nga sofo aye preach kire mo we na me se o makwaja me yire adenga me ne obi abi akwa wonti enti buabua ho ne ibedi asem no ofia osofo wa ya ade why ni nyame so me na so sofo wanya ade Mese busumi ye odo busumi zinyoma mo bete isima mo bete e yo don kuto for God so love osofo say onko ye yi na ayisinye yi odo ewuefu o Ofula construction ni bumfu yi ofula de ebufu bia ni ho anti mu ya musidang ni ade fidang na shas kopim na wie Ofula construction and real estate Ofula construction and real estate Mupe iron rod cement marine board ni wadi your floor ni bi afi plywood and you actually wupe blocks 6 inches 5 inches the kopim all the inches madam ruma yesra mara nidi mukasa opa abo akese nketua shippings na ope gravels na ope anwea na ope Ofula sebra na obema ubi afanu achi ope se uje track won nchen na odi kwedi ujuma payloader services oye di nyina bi anu achi real estate developing afi dansi na nkasa no ono de onimsi ne nsanso tie enya won a wonsa chiachi ani bi Ofula de wonsa tie papa osidanga edani gina wo kire ben the Lebanon chuniduru Obosuma say amonochrome Koforidua head office no ehon egugu modern anahwe na chiri kwan ewo eye abefo ntintang adisuan kwantempon so www.ofulaconstructionlimited.com ela mami wo kwa dede Obosuma ma wo kwa dede asafo Bella so bizama adwe misi da bi munyama tiefo fo adwe nkyeremra eti ko sofo so aga wi ana sagana zikopa 0279012954 0279012954 nana eprede hini mi chewa nyumre social media handles ofulaconstructionlimited.com. Social media handle Ofula Construction Limited. Your property our priority. Woo! Gege gaga gogo gege gaga gogo gege gaga gogo gege Adolfo we eyi asia kabati kwe wafu adwa osofo wafu adwa adwa osofo adwa enti osofo chiraboso asem yi wadwe njere wo ho ne den osofo difo ana na yire ne difo so ewo se osofo se wo yire bibi mpo a obegira begwam na woka osofo asese wo gya wo yire ana otibi 0551667755 0551667755 na fe 0205818748 0270191971 0270191971 na fe 0205818748 0205818748 and after 0551667755 which will adwen kire e de aba na de nyina timi akwankan
Roma, Madam Roma. Over to me the WhatsApp call and so Abba 0270191971 0270191971 which means the WhatsApp call and so therefore text messages is 0551667755. I feel with me a friends of my children. Bella never fast me by Mote Osofo Andrew Ose ne yire Jano kra as I ne no why ni amon 7 cents or no sofo no one obia bia kowo o baby on obia bia kowo baby ha ni nyina so ya nen sofo o se o yes ah na nke betumi aka asem no e wo bia bi asundwe beba o sofo ya adwen ana ne nya adwen Bella Akwaaba Adi mejoso correct mejoso me just say asem no ya mesere kakra ori asem oka eto asokra ne say enya ne yiri nti na binum ba asore no enya ne yiri nti ena mba asore nti no emenyo ma adwen se one ne yiri ni hobiem ti no wo beja asore no won koso amra asore no esa enya ne yiri nti no wo ba asore oh san ode tum san no san kan to aso okay wa nti no so eye se sofo pa wutumi gina wa asore manim eka se mere no mo so onti ha biem ye jai kra oh mo so onti ha ba bia ya sof mama titan mo so se on ontina ha biem sof na eka se ne won enti kra so bi mpo adwen ni so a o twinkrofo adwen aba so se na eko enti wusu sof wa momoden wa hu me de wanya de na bia na yire so ha na yire tete no o kan wa yinim o kan o video nim say ya de ana na onim na ni ye pa onim say na o chinchin asofo bi so ni ade na so ni uni na onim wanyina so ye de woni ne tenai awomumma wa hu incident na afei na wa afei de wa ba bonti abeka say woni na jai na wo enu nti wa kọ woni nsensem bi areho wanya de enti WhatsApp call no between afra from 0270191971 0270191971 na WhatsApp call for one number you know with me akasafi WhatsApp message and call no with me for 0551667755 afi 0205818748 0205818748 0205818748 afi edem with me do adwen kire dia ba osofo ko jana yire yo sofo ko jana yire asema da metina aka mo ne menya adwen yes asema ye de ma fa so yes asema da oka yes asema da oka bia na osofo ye de ma ono so wona asem nti a oja obia no 0551667755 0551667755 with me do adwen kire ede aba hayo kuman adiokron asong achipo baako eso nonum abapa osima maako asong ewo yen ifi ha Bella Atenase ono kotu asemi bae daneti mesemara mu amumeje eye mu amuyasin no soft care sanitary pad no mu amushia mi amusi osofu maji ese mi beje modern anabra na beje waade enye se di nyina beche donzi ye di amuyasin nyina beche eye donzi DJ donzi na ode abo adwuma Mr. Mara, me line in front Fasio, Frafa 0205818748 0205818748 na fe 0270191971 0270191971 na fe 0551 667755 0551 667755 afi WhatsApp no
And also activated 0270-191-971. WhatsApp call no for her. You pick a camera now the wide range edi aba. In a year, Yetnaso, Yejinaso, also for our Kuja Ayane Yire. On the Bayer Asore, Simonsa Miracle on Tia, Miracle Nina. Makofa Obia now. Oh, Bella, also, our friend cry, come on, just what you need to cry. None you don't even wear now. Warmer. Well, maybe a son. Okay. Well, maybe a son, a muntafo. And then a bema or sofo. Why I say, oh, now you'll be oh, she knew a man, yes, maybe no dear was wide piece of obey, Bibia obey, ye Bibia obey, it's the media, you're soft for ye, the 1 yard. 1 yard you. Oh, if you are not a so on trim mass of so for you're fasting, we can me fasting. Oh, trim money pa and pass to be our way. Eh, me can't pass yourself. I don't talk about me can't pass yourself. Oh, open pass yourself, open pass yourself too much. The actual wagin Chirano, Naya to me, Ako Yanganim. Kojak Oracle and Procode, Kojak Oracle and Procode. The Infanto a Tifone, paying anim. Ziggy. Zig Baba. Me down to. Okay. Me down to. Now, D. Okay, Ziggy is me down to Akwaaba. D. Okay. D, when him say, make us say, ya, Maneboa, my senior, say. Ni made fun on the one to know. Ebieno. Intia menyane say or worry won kukwem secretly, right? Or worry wo kukwem. So worry for. Oh worry ni made fun on the one you send. E wo kukwem. Okay. Obi aba humanu swinti. Madaroma yene nim komo. Hello. Akumani o. Okay. Hello. Okoman Akwaaba. Odeshi adanso. Hello. Osofo. Ajampa jonwe. Ejena dum me huye na muso e. Ya nyame adum yenso ye huye. Wada Roma obetumi de wadwen kira ba. Yo, emse Yo, also for National Mokan, maybe say me to make the marginal cry. Also for no, yes, in yes, we now can you say, or baby Jana be joining Musana, or be good animals into the only 1 year. Or the 1 year cry. Okay. And Tina can say, I didn't be good animals. Yo, Sabi, any cry no, or be an old and thank you with me that was him. Now, I want to say, entry must be an open and war. Okay. Yo. Well, free, America, eh? Sabe, yo. Dansu JLM Farms. See you. Yo. What veteran na mikura wa hey can be boss na wa be. Na uchi abusiafo bia na. Befa kwanya isu e dey tia adwumayefo ewo Danso JLM Farms. Titru mine Barima kwakusachi awo mushaf. Ene Dr. Opoku Benson. Miaminia. Ena adwumayefo ewo Okoman. Okay. Anyi be do asepa na wadwen kire. Miss Madam Wasi. Yo, Bella. Bella so chia opa. Miss me no super. To what minka. Aja da wasi. Emi shopi. Adumu Danso JLM Farms. Yenwura yaw Danso. The Ofie natural spices. The aba all the way from United States of America. Now what in can. And you know, the odbebo muniti now also Okoman Akwaaba. Na wahwehwe Ofie natural spices ni bi ato Ofie natural spices ni bi ato chili pepper and afi ginger me kire akakaduru
yakaduru ndi obi anima adwuma ye Bella general manager say ya Fabina fa gogel oni mu betew na di nya akonkan de ama anu achi prekese gaba num prekese ani obi adi bia eboa papa mamu ntehye wa ne ade no Bella research ba kwa ma ye prekese no won tehye wa mu a ohome nsiso ne ade no ha wo se mu no kakra bi anopa na obedidi no na wodi nsu ahye wa afra na guna na wanom na je se wono wati se ho so na okọ wanim na no additive yonfa bibia am fry natural bibia ni wonu ma efra good ti wo bibia to ebru pressure so na ho anti ya benya bi wo no afi 0546 761 939 0546 761 939 na fi 0543 188642 o fresh numbers here osabe to me akan mampe bi atu aton nyina no momra ebru sa na tina benya bi ato enti yakwa nen 0551667755 na fi 0270191971 sofo yewura ya da so chese nkaze se ogina begwam na oka obosa ama ne kra minimum wonso wadwen zigi Akwaaba yeah osofo asem ne da pa waso yi the edikai no me de inchia kese be mo wati fo okay na osha so offer free US much you enti obi etimi afre free US through WhatsApp call enyesa yo enti etiefo na chese WhatsApp call no me e ka me ko anka no de efo WhatsApp call the F data sem the ultimate the call obi aba nti no obi aba chanu tum it patriotic for sana odofo bi afre free US no unso betimi afre hello okay I say want to me nyina so ato continue yeah nti chawadwen na yenko yeah eti the dikai no so no asema be di asema modu na emse Bella de engese sebe me kam na twi no na aware no enye bete esa aware enye bete esa ya yakumbe 13 years di nimdi me ware 13 years ni iti me nimdi okay iti enye bete esa eso pranhwe enti e so aware okay enti osofu otimi ja na yire de ni se sebe osofo oyenipa moja edi afurisani ewo ni nipaduam okay said de won so ebia edi afurisani ewo so nipaduam iti unim de ekoso ewo back door na aware seme na fam unim de ekoso wom enti sofo me aka me nko ade ade sofo aye no me meta na chi because unim de zigi me se meta sofo achi meta de say me se meta sofo achi sofo akoja na yire na begwam no osofu njai ni yire ana enti zigi woni obey mitio na unu kru sofo eti ode ma obobo no mes na tie foni mrem mo ware awo na utumi ni eye wo made ko ware wo kokko dabi zigi to bo ya hello Akumani o Akuffo no ode se konkron be ni benu ye hu ye na me adom ni hello me hu ye hello chawadwe ne ngwamina yo ibi kan me damaste osofo de anka wunti ye ya aware stress yang aware sam kura be to wani ma wona wo hwe na wutie na wutie bible ko ye ya aware ni di kan osofo kura wa bu bible mrafo that is your being one na woman and so kentra uni ofokura ko osofo no yoguamanfo osofo ye den o yoguamanfo bajo abepe wana anko ni mi medire nchempra wo bra na no yire wo yo osofo da wase why ma hello midasi hello yeah na ma no gusu kasa yeah na me gusu kasa the omni say dey tell me say me tie osofo achi no na se kire ni hwe
celebrities bebre eja aware omuja ya even cry normal person cry eja aware hwe nsema ma ne kaka nsema enim die enim ebetuma isa asema ne yiri kan kura no 80% cry enye no kra obeka ato no so ma bebre uta eja ma ware pe de edi kan pe be ma ne huni ho be ma ne say ne mom de onu ye ne de onka anjo pa say chabosom ne huni ho there be like asam na make a man omo tai kasa say aware ya na bibi pape nsem o make na bebre enye no kra Ziggy asam is enye no kra asam no you and I wasn't there yeah you and I was ye ni ho de it's there na wo de wo je ne yiri de Ziggy just say chabosom ahwa ne huni ho ndi na ne yiri there be man can say me bato man can say e fa chema no ususu say e man no opati obeka ebedu baabi no wan hwe obeka sasam no wom ebedu baabi no o de mo hwe me se ebedu baabi no obeka sasam no wom say even cry no and I say iso oboa what me say entro obadi person o twa na sabe ultimate ne ho no na obi a so no ko ade ne de ye de obeka mazigi nke na adwen na e osimanu mpe masa me kasa ma wale inti ma me kasa Ziggy obebe ma telefone so mrem 0551667755 0270191971 0205 818748 and afi WhatsApp call and so betumi afa 0270191971 inti ne obefa bia no ebape robetum na etumi woni ya etumi akasa na watumi a kire wadwe Ziggy kira ima aware na fomo ensema ekoso wa aware mu no madam be say so for the crowd akwa na aware sem crowd kire no crowd onu crowd eso ano no crowd eso sin wo de ontimi nka osofo ontimi nka na aware sem osofo betuma ka na aware sem a kire o ontimi nka kire me afia de na so hu say iti osofo na aware sem no sabe bibi nkoye wo ma na eno nche se bejina wa sorry dan ni mebeka we nsem wanyi na atira nsem no ka wa sorry dem me mfuaso ba wareja ne wa jani dem me mfuaso okay that is Ziggy it yeah o say den na onfuaso na den na onfuaso nsem no say ebia oba sorry dem say won say me yiri tie ha oni ha say me jana no eno dey fine ebia ka me ko anka eho no menya no yen public ne mo ne yiri na wa jani dem me mfuaso se ne ofa ya dan so kan no ese nka ese so de ba begwam no enu de me mfuaso ne mo na wareja ne wa jani yiri dem me mfuaso uni ne yiri ye no okay enti ya ne yiri ye nti ina waja no ese oja no okay ye beda wase bella found it to go na yenko oh Ziggy there why as why emotional onye emotional bia o che na adwen why emotional Ziggy a che na adwen so why emotional ade a wo kan die pa sofo wa be jira wasafo manim se mahu ba dia me retina woni ho senti no ye ni ho kura na se yenye sa Ziggy kai yenye sa wahu wagu yiri na ni mase wagu yiri na ni mase kura okay wahu anyumre chirabosom wona Amanfo ahoro anyumre yi ba me so me ne Ziggy ya adwene wo baabi pa me ne Bella so ya adwene wo baabi pa Ofaya yaw danso United States of America shamunyina da mase ye wo ma adwen kire na anwemu de ba Ziggy ye da wase dana ye Bella no bia
party station for 2023 and beyond. Okoman Radio 97.1. Thank you for making us number one. Thank you for making us special. We are together forever. Okoman Radio 97.1. Hello. Hello. Hey. In any you? Want to be moody? Hello. Hello. What's want to be moody? Yo, you're not kind. What's want to be moody? Baby, I know what's in bigger. Yo, I want to more different. You know, because off air. Why? Aha, if you know what's in bika, also what's in bika. Now, want to be money. Aha, if it's about your pardon, so I say, you're ferry. Now, also want to be money. Wow. Ziggy, Asamaba, we want to be money. The nice Asamaba. Ziggy, Asamaba. Demand. Yeah. I was Obi Oha. I was the way I also for Chinabosom. Yeah. So I was standing for even so be president here. Maybe I will be one, maybe I a member. And maybe I not obey. Maybe I not opposite China drink. If I say no but opposite need him to go. It's allowed. Yeah. Okay, because I'm trying on for my part. Because off air. Because maybe I know Asamka. Yeah. Asamka can be any more pia. And I tell us no say Oma line na Jessica to credit ni ade na fi nkrofo friend na Madaroma e mo mu na ho mai why na ni ejma ni didi agasimana na sorry so 5:30 ni ebeko Angel Hona would be as a Down be me say Christianity goes beyond the pulpit. The Ziggy decided to Facebook my uncle for frame me. Pa I say so for nya yan ka part 2. Mutombo ase part 2 no me. Christianity goes beyond the pulpit. I'm going to frame line. I'm going to free. Yeah, the personal you. Good. Oh yeah, what's your name? I got one. Akasimano ebiesa na yetimi asore so. And Ziggy, me now I say, now a friend I say, Bibinti, me now I say, one for fear brochiri, Musso, Yenda Masi, Ghana, Musso Yenda Masi, Donzi, Musso that was say, Bella, I said, down come on, Munina, after you were A.K.A. Coffee and some bar 4, executive producer. I mean, I do more, or Chandy Young, sorry, the local crewman, Kasan. Young we, Yamisha, was meant to share being a radiati in Bitra. You are. Ontende mu kyerɛ mu na ɔnhyira mu mede ne kwame daako medɔ mu nyinaa kɔso ati ɔkoma ɛwɔ ne papa ɛde ma mu bye bye 97.1 FM is rocking. We are blazing.